I eto nas. Probudili smo se. I sad smo napravili doručak. Doručak će biti baš sjajan. Tu smo kovali virše, pronaći po sudovima da nemamo nešto mjesta za to. Ali eto, sve u kaosu soba. I evo ga Aca na terasi. On čovjek doručkuje, prijetno Aco. Hvala, izvolite. Da. Nakon duge i naporne noći zbog komarca. Šta imamo ovdje? Imamo turkej, slice, čuretina, imamo kiflice, Imamo viršle. imamo so, Imamo jaja. i to morsku so. Jaja koja ljuštimo like a pro, jel tako? Imamo tu malo francuskog hleba, mlekce, iced tea, kako kako se god. već zove. Viršle ima, kod mene je bila, ali više nema. I tako eto vidite, Aca pije, ja sedim i uživam. I eto, Lidl, eno ga Lidl, to tamo, to je Lidl. Ne znam kako se baš vidi odavde sa terase, sad ćemo da pogledamo malo bolje. Lidl, ne vidi se ceo, ali je to tu. Auto, evo ga, auto je tu ispred, čuva, ne mrda. I to su ti apartmani Meri. Gledajte devojke dole. Dobro, da. Pozdrav, pozdrav.